Na kračunskej výstavi u etnoklubu odňate od zabuca u kocure boli vyloženi kračunske vinčovanki, salvetki i jedzenja. Predsjedateljka etnoklubu Aranka Medješi zdohadla publiku na krasni ruski običaj, kotriše prez 100 roki otrimovali u ruskih obiscoh za kračun. Tu jest na tim kračunskim drevku 12 ceceri pa cerki, nazivani pukanki, kukuričkavi pukana, i to za každi mešac, žebi še zakončel do kruhu jak treba. I jest 4 višaci, žebi za každu ročnu čast mali, žebi jak pukanka, žebi im cekol život. O stari jedzenjo kotriše vinošeli na stol za kračun pri Serboh bešedovala Rada Lazor. Najbitnejše na stolu bilo jakco i u každim obiscu badnjak, švička, žitko, pa tišpanj. To jedna fajta kolača, ktorá še dava iza, keď hostci prihodza, to najbitnejši kolač bol da še ponuknje. Na výstavu nepovolana širša publika pre už poznatu epidemiologijnu situaciju, a u otrimovanju tej podiji pomognu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, predpisanja i upravu, nacionalni menšini, nacionalni zajednici.